Ej, crven cvete, prerasla te trava, 5 godinica nisam tebe brala. Kosovo mi pile, krilom suzu krije, da doše te pita o meni ko nije. A ja molim te, zbog ponosa junaka, zbog slave srpskog roda, zbog sreće devojaka i Božije blagoslova, ti ne daj da ti odem bez krsta i bez slave, ti ne daj Vidovdane da i meni ne stane svete moj. Ponos drhti svi junaci Boga mole, da s nebesa sjajnu zvezdu spusti dole, da obasja čistom verom Sina Hrista, Gračanicu Deviš Dečane zočišta, da se na paštrik, na planinu, da jaganci izjave na grimu, da ih pojim, da dragog mi pozdrave, što mači istine nosi, a ljubav mu je imena obla, crkvu zida, da u njoj zaprosi me cvete. U prvu narodnu kujnu otvorenu na Kosovu i Metohiji, koja radi punih 10 godina, evo sad aktivno gazimo 11. Ovo je kujna za opštinu Novo Brdo i za opštinu Gnjilane. Ova pekara je na drva i donacija je naše braće iz Republike Srpske. 2007. godine smo je napravili, oni su prikupili sredstva i radi bez prestanka, znači svaki dan se peče hleb. 800 hlebova se ispeče ovdje u ovoj kujni. Ovo je najveći broj korisnika ove dve kujne. Novo Brdo se prvi put pominje u 13. veku u dubrovačkim zapisima, gde kažu da iz Dubrovnika kreću, znači svila i začini, a iz Novog Brda se vozi zlato. Onda znate o čemu se radi. Tada u 13. veku Novo Brdo je imalo 45.000 stanovnika, a London je imao 10, a sad uporedite gde je Novo Brdo, gde je London. Ovdje ljudi jako teško žive, ovo je rudarski kraj, 99% su radili u rudniku, rudnik je prestao sa radom 29. godine, tako da možete da zamislite od čega ovi ljudi ovdje žive. Većinom su staračka domaćinstva, dosta se dobro drže što se i dece tiče, škole su im još uvek pune, tako da negde oko 250 dece školskog uzrasta u opštini Novo Brdo ima. Znači, radi se svaki dan. Sve ovo što vidite, to je donacijski. To su ljudi prikupili, da li je mikser, da li je reknerica, da li je okruglitelj. Sve smo to mi uvezli ili dobili ili kupili prema donacijama kako su, znači, ljudi tražili. Eto, to je. Pored ove, znači, dve narodne kujne, postoji još 4. 2 u Kamenici, jedna u Vitini gdje ćemo isto danas da odemo i jedne u Metohiji u selu Videnje, opština Krina. Tamo je najmanji broj korisnika, zato što i nema potreba tamo za hranu, zato što većinom su popularni šetači. Dođu, budu 15 dana, pa onda dođu, odu za Srbiju, budu nekoliko meseci, tako da jednostavno mi nemamo tih
restoranskih usluga da bismo ih podmirivali kad dolaze na Kosovo. Onda korisnici su većinom socijalni slučajevi, stari i bolesni, porodice sa većim brojem dece. Onda centar Narodne kujne nisu samo za hranu, ovde se radi mnoge druge stvari, rekonstrukcija kuća, kupovina stoke, mašina, lečenje, kupovina nameštaja, preko mnogih drugih organizacija koje dolaze, a koje mi spremimo, znači, podatke, pa oni obiđu, odrade to i tako, eto to je. Da pogledate i magazina, ima svoj magazin. Da. I u suštini mi se borimo da prestane, znači, podela novca ljudima, nego da se ide na neke konkretne pomoći. Tako da je kupovina stoke ili mašina ili renoviranje objekta ili da se deca školuju, jer obično je jako primetno da u tim porodicama gde su veći socijalni slučajevi, ako im se da novčana sredstva, oni to vrlo brzo potroše, pa onda posle izvesnog vremena ponovo dolaze da traže da im se pomogne. Eto, to je. Eto, prilike tako se funkcioniše. Ima tu donacije iz Republike Srpske, ovo od Viktori grupe preko B92 fondacije, Fudbalski savez Srbije, Crvena zvezda, Partizan, mnogi drugi, znači, koji se jave i koji kupuju ono prilike šta i mi kažemo, to je. U drugom delu pogona planiramo da otvorimo mlekaru, projekat je pri kraju i sve što bude vezano za to, tako da bit će prezentacija tog projekta vrlo brzo, dogovorit ćemo se sa Igorom i tako da planiramo, znači, da otvorimo proizvodnju kozjeg sira i da proširimo postojeću farmu. Mi već imamo negde oko 70 koza, ali bismo išli negde do 150, sa tim da bismo jednu parcelu koja je sad tu malo kritična da ne bi palo u albanske ruke, tako da negde oko 12.500 evra treba za hektar i 20 ara. Tako da ćemo to odraditi, običali su i Srbi za Srbe, da tu napravimo farmu i da uposlimo još 10 ljudi. Tako da vezali bismo proizvod za manastir Visoki Dečani, to bi s Kriške, znači, sira išlo, tako da u svakom slučaju da se pokrene ta proizvodnja, da vidimo, da pokušamo. Do sad smo uspevali u svemu što smo počeli, vidjet ćemo kako će u budućnosti. A dobili smo i jednu koja je mrzna 25. Dosta dobro stojimo sa proizvodima mesnim, jer prošle godine smo dobili, kad je B92 objavio da smo pred zatvaranjem i onda pritiskao ministra Bogdanovića, Veran Matić, i onda on uplatio. Sreli ste se tada, evo kako je lepo. I to, a prvi put kad je došao na Kosovo i rekao da hoće da pomogne, jer prvo moje pitanje je bilo otkud vi na Kosovo. Kaže, nemam pojma. Tako da su nam, Bogu hvala, zamrzivači i sama hladnjača puni, još uvek imamo, mada imamo mi i farmu, tako da što se mesa tiče ne brinemo. Malo kuburimo sa začinima i sa sredstvima za higijenu, ali bit će i toga. Uvek se javi poneko da najveći problem u radu narodnih kuhinja su plate zapošljenih, koji su minimalne, 37 njih koji izdržavaju svoje porodice od toga što rade u narodnim kujnama. To je najveća potrošnja u našem radu, ali nažalost za 10 godina ministarstvo, to je država Srbija, se nije setila da taj problem razreši. Postojala su razne obećanja, ali ne ide to nikako, zato što izgleda oni preko nas ne mogu da operu pare, pa onda nismo im nekako zanimljivi. Da, prošli put ste se upoznali. Tako. Nama ni nama. A Gračanica, Kukla. Cijelo sam da zovem unutarinu. Znači, padalo je nenormalno, šta da ti kažem. Kuhinja, malo se razlikujemo od drugih kujna, gde je sve moderno, sve sređeno, mi smo po onom sistemu starinskog. Da, šporet i drva, to je najsigurnije. Tako da, eto, to su ti popularni šporeti na kojima se priprema hrana. To su naše manjake u kojima se hrana deli po terenu. I onda, da bi dolazili ljudi ovdje, pojedinci bi morali da pređu po 10 kilometara. Tako da mi po tim sa ladama, nivom i sa pick-upovima razvozimo hleb i hranu
u tim manjerkama. Onda ljudi čekaju sa tim kanticama i dobijaju hleb, obrok. 750 ml otprilike ide po jednoj osobi za dan, jer on danas dođe da uzme u pola 12 kako krene šofer, pa do sutra dan u to isto vreme moja otprilike hrana. Malo je problem u zimskom periodu, ali dobro, uspevamo nekako i to da preguramo. Tako, eto to je. Kažem, postoje obećanje i ljudi stalno zovu i pitaju kad će, ali nažalost mi ne možemo na takav korak da se odlučimo jer treba stvarno mnogo para. Prvo što nemamo tamo objekat gde bi mogli, znači moramo da kupimo zemlju, da napravimo objekat, da se otvori i pekara i kujna, a to je stvarno mnogo para. Tako da, o tom potom. Hej, anđeliće crkvicu da spuste na srca